Speaker Kalome. The Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill 2026 House introduced dilna House Member 10 kan House Leader le Opposition Leader Tetiamin Misom pakat lain serious takin abil chungchang an ngai dante tha an ti dante siam that an du dante an soya kalom the maya asoi tu te an ming diak diak hen karon respond lawang amarot chu kan ramta na poimo le abe bo mathil omte pu speaker han soilan tel kham ka duwa min lo hre thia bula woina hei bakhi business danga om chuang lova ka introduce ka soi tong khan len revenue reng reng hi chu khoi ma kha po then thei thei lo in kung kai vek mai ani awangin he dan po hi kan han soi khan soi zau fe thei vek mai kha ania pungu na ten supply lam an han soi po khana om viau tho me revenue le supply lam kha kha tiang deuh khan kan senior member Dr. Lalchhanzova po alom thu kan sil dua nimin lama te welcome na message kan soi ve chi lawa helai kan bill soi ho na a an ron soi te khalom ka tia khami bharatiya ngarik suraksha sanhita BNSS ak kan ti khachu CRPC ak khani maya kha Hindi chongin ti mayang vai chongin an ron data ka wang khan mizo te chon lam har hi kan ti deuh thina CRPC ak nuaya kan DC te assistant commissioner ten kha dan kha atul chuan an lek lam theyang ti kha ania pu speaker hetiang revenue dan kan han putlu hian house member te apo kan ngen du chu he house chunga le pona po hian Revenue Administration siam that kan du na ahian in thlung mi lawarot na min pezel turin ka nge na Dr. Lalchhanzova po khan tiang dan thatak hi a thakop maya amaro chu aken ko ko nga hian kan thin ngu tange mole ti kha apoi mo le in ka ria pu speaker tu ma kan ti chan ni lovin Land Revenue Administration poi mo lu tuk hi kan lo ru la ro nei rei dewani oi mo MMC hi staff thuam chak ko nga te kan lo ngai tha rei lu tuka nimin maya khan 17 February sang hi somni paruk khan surveyor som pani ko tamin khin wakawanga kan appoint lei thei lo kha surveyor som pani kan appoint thar thei ta a kan lom khop maya surveyor in dei lo na wanga namuang lu tuk te po hi hian na sata kamin puru kan be seya ama khan pani kan lo appoint to surveyor te qualify tak zz mithiam tak tak lak hi sarkar hian tulati wangin engemaw khan thin kan han to kan ya amaro su kotin uluk taka en nuwa revenue lam kan appeal te achak zo ka kan han changta ei house om taka hian kan soidu ani pu speaker tun tum hian bil pakhat putlu kan tum en fel deuh kan la du wanga kan tlai pal deuh oma oga sa te chuan pathian in rema ti chuan kan la ron pulu tanga kan khopui te alian chhozela building te po asang zong in kan sana sa a floor kan ti compartment hian len document nei ve to ro se compartment nge ni property registration nei ve to ro se ti hi kan zuina sakhop maya revenue kan thopui tenen hian chuti ang kan ti thei chuan heng aizola compartment an tu le fa ten na apartment sorry apartment lan chong du te tin ro in sem du te hal du te chuti ang ho tan chuan in kong thatak khi asial i kan be se heng te po hi tuna kan dan han soimek tenen te po hian in kung kai na nei tho ani
u speaker he dan lo zik chhona chan pakhata chu abik takin hei van tlang in tui khur te kan neya a huai deuh le sarkar lama mel khiat nei thadeuh ten tui khur ram za pa nei na nei lek lo ten van tlang tui khur ten ne kan lo elle si mai thina ni hetiang hi poi kan ti em maya hetiang hi mi pui chak jok theina tur lo elle si to po ni se van tlang ril lu na ngoi siam te chule le dan tur hi siam a tula ni ti in department kan tho pui te hne na lo zir chiang te u ti in abul kan trana tin electric ban te po hian ram nei ve to ro se adu duina electric ban te pon nek sorvel mai mai amo a public urinal te po hian ram nei ve to ro se a hoi sar de le mi te na an nek ngut mai hi a thalo ti vel ngai to na tanga heng thil chul chi sang lo ir chuak ta hi ania tin pu speaker tula india sarkar hi advance maya saski incentive min pek dan po hi state sarkarin dan asiam thazelem dan asiam thatlo kha incentive min pek nan ten ron mang chho to ni kan revenue dan te kha hluilu tukamo siam thar ani lo chuan saski incentive te hi don har maya kan fa nei na chu central lam hian min ron monitor tha maya hei hian amin ti chak chawani ti lai te po he hau zom to ka hian kan soi du a tin na thok tu te kan in dayang em tiang hi han ti chiam mai la han ti lai a hian hau sa po hian kan la ron pulu le thawanga village revenue officer BLO kan tiang chi hi tam tak hi u speaker appoint kan du ni chu chuan kum khata sanga vel te mo an hlonga khang khok khat te khon hi khothum te an en kolanga khang ho khan revenue administration khang thingtlang ko khrang khan mo phurna an lo lawenga heng hi state changkang jok te lo ti to ania chu wang chon voina rules kan ron putlu po hi khang village revenue officer te kan appoint chho the ani phei chuan na satakin aram lo en felte grievances redressal ningal de le channel a khan an tan chho thei hi kan ring ani tin engineer is lalziliana aron na ama poi ka fak to fau thina a zo na po hi quality thin khop maya ange ni structure reform lam hoi zong ten thuaron chep chu ka kalom khop maya revenue hi eng angpon in hum sekin han in tiru view ma ila athok tu a structure reformation ka thlen chuan silo chuan eng ma tak hi kan ti theilo ani chuwang chuan kan house leader kan chief minister ulal do ma hian revenue te chu athok chok du department a lomin ni in tharung su min tia tuna po hian revenue administration thuam that nan khror nga lai mai khamin pe kan mang chho me ka kan tangkai pui khop mai tin pu speaker revenue hi min an dem viau thina surveyor te kan kowa poisa an phuta hanti la hi atam khopa sarkar ma sa tang to khan an di vek ani sarkar ma sa kan dem na ani lawania hei hi athen chan chu surveyor te kan ti chu don hian revenue department hian TADA pek tur kan nei lawani ma ani ko va ko chu petrol le motor va in tum ringot tur chuan surveyor te kha an tei chuak mut theilo kha kan har san tam tak min siama heng te po hi he hau zom tak hian ngai tu na min la siam chho pui zel sela athal he in karinga tin compensation lak to naram chungchang ti zona te po alo oma hei hi land lease anga pek vek an nia compensation kha ala tu acquiring agency khan sor land ram nei tu ten he na pe ya kharam la tu company teram ani rualin kha government land anga ngai ania entinan rail kong te po anon la a rail kong an lak chin kha an mang tangkai lova tu te na moni an lova encroach ringot khan sarkarin tu na tang chona veng him to don ani ram an lak an man ban sia te po kha sarkarin project poi mo ati du chuan NHIDCL po ni mai theya agency dang ten in beronin sarkar infrastructure tha adin thei to don ani tin user friendly ti hi kan au puina sakhop maya tuna hian land revenue directorate ta te po help desk te din turin i kan in ruam han meka kan tang ve khop
ani tin kan house leader ina aron soitel pakhat kha kan soilok thenlok du oma solai kuliko na tanga khot sakla ma son check bok ram ma oma aboi le maya aboi takani zan khat phei chu aram nei tu mang ang hi a chem tum neng khang kan ina khan an ron lut khom kha ni bera kan ramai thuana sal tu engting e min ti do nan tia chin fel hi thei lo tluk akan ngai ani ya amaro chu revenue kan tho puite impact na le pathian remruat na in tuna tanga rei lo te a hian check bok rampo a felani ti pon chu hi kan tumani tin pu speaker len beng hi hei kan house leader zom takpo hian fa te a hau ang deuh hian ku chan zo enge ni len beng hi intia len beng ramru khi tlem sia enge om zia ti kan committee zur suk maya len beng min pi pata ka house pass an han letter za somli ka an surrender turania ram len beng om treu to om kha om chuang si lo ni chung te chu om to turani ti in tuna hin khau takin aban kan vaya len beng ti ming te po hi dik lo nia ming khan phuang u mi dil mai lo thei deu turin te kan tia chung te chu i kan ngai to mek ani tin pulal himpu ya khanin urban le village planning lamte ron soya poimo le mai tuna hian land revenue hian hemidan kan soilan ma khim khim hian thingtlang khuwa zong a hian ram hak kan ti van tlang ram tur hi low reserve low da thatur hian notification hi chuang u hetiang ringota kan ramte mimal rama omzo vekhi athalove kan tia kan khiat theya chuan kana taka khuan sang khazariat somru ka tang khuan an ram hian lo te to tuna khong ka khiat so lo chuan voi thum vel an ram khun te chok vek to ni tripura kon voi ni an te chok to ke ni mizoram chu voi khat po kan la te chok lova a thok tu te tle ma wang te sarkarin revenue department kan lo ngai tha re lu tu ka wangin tin tuna hian mizorama record of rights kan ti pi pata LSC kan ti zong heng rampa sim hi noi thum sing ruk vel kan digitize zo vek to ni kum ni chung le khian kan digitize zo to hian thil tam tak alarong thil do na ram in chu boy kan ti te ani lo ko kan ti zong kha aron address thei don ani tin uklimen lalming thanga po khan thil tak tak thirna ani aron tia hei hi apoi mo le in ka khia ram a state ma son reng chuan revenue administration hi an lo ngai thu pui maya ke ni rama chuan kha kan member zom tak pungu na te pon revenue ka lo en kol ve to thina khir takani khir tak chatuan boi tiang deuh khan revenue department trong kam phei chu revenue ti le boi hi in kop tlatani kan ti maya boi hi ni rengot mai ni tin dr lorraine na khan adc dr lorraine lal pelia chin za khan adc a huam lo thu te dan thatakani aron tia chumi rol chuan india sarkarin mizoram land revenue administration min ron te dana hian ngoi te adc te ta hian exemption om sia adc hi accounting a geographical location min chiar sak lo mai ro adc min chiar tel sak chuan mizoram performance khat la hiam le bok che kan tia kan chiar vek don mizoram chung lo man ti tlat maya chumi kal zela chuan adc lamtan kutben na tur thukan puanga digital india land record modernization program DILRMP nimin isong payat khan nuai zathum pakhat point somko pathum 9365 nuai zathum pakhat revenue minister kani na ngin ka approve MADC tan nuai somko pathum LADC tan nuai za somnga parup CADC tan nuai somnga pakhat heng hi kan ADC ten land revenue administration thatta kan local pui venan revenue department kal tlangin kan approve sak ani bulal chon thanga khan van tlang ram for development ti lam hoina ron selo hlein ka ria sarkar ram van tlang ram kan hum hal hian khotin veng tin tan hian atha maya tin kan opposition leader puchan te khan thil poi mo deuh mai ron soya helai takhi chu film khurangai deve van tlang po hi achan chezo ka kan tang theya sarkar po hi ain ti om khau lu tuk theya atia
khá thu tak mai kha kan house leader in moi deuh mai na ron soi chuaka negotiation hi dan chu engang pon khau ma se negotiation om thei phot chuan a tha ni mai ti hi he house a hian ka soi du a sarkar pon atul ani chuan van tlang mamo chu pe ve mai tur ani van tlang pon sarkar mamo chu a ip ve lek mai tur ani khatiang ang chi uin give and take kan han tiang chi te po kha kan ngai tu na hian om se tha in karing ani tin pu gin zalalan ris mual lo chua dan te aron soya heng po hi tu mai dem tur kan om lo revenue administration lo nu fol lu tuk wang ani ram ruak nia lang kha revenue department in ram ruak ani etina wa hung chuang box si lawa hoi khan an lu chila an encroach ani amor sarkar lo danglam chhozela mana sol lang sar lo kho voina chuan dan mang te khan lo lang sar ta kha ani de umaya chumi rol chuan kan house leader ina zema bok ris mual mi za som ni pasari vel omna kum som ni som thum ris tak me lo om ve to na sarkar kalta te pon ti wak ni na riat box si lo kha chu kan regularize don ta ani tin pu speaker han soi bel ka duwa atop kalak har lo hlekang aizol lunglei ti te khopui tak taka hian arban puar hian tam to em mai aizol na turan nei lawa an vok vulten ar vulte kan khap saka he kan dan ron phar mang hian aizol khochak khotlang chimle mar mun rem chang a hian khang lena kuison dan ang mangaram ol om theyang te poni ome khang a khan urban livelihood center te hi sarkar hian din ve sela mire theiten huan te siam sela vok te ar te vul sela two wheeler workshop te mo handloom handicraft center te zumang sela khang ka sarkarin logistics support kong lai sak tuipek electric khatiang zong khati sak sela chu chuan urban poor hi he revenue administration voina kan thil soi me khian aron address thei abei sei oma tin than bol in trom kan ti te po hi voina kan thil soi hian aron address thei hi arin omtlat ani pu speaker revenue minister ni a hetiang issue khoi tu ni chuan abik takin aizoli kan buai em mai ni than mola kan buai than mol ram kha khotlang in poisa kan tho khoma kan leya nei thing lung khong in than mol tur buai hian kan buai ani pu speaker than mol hun ni chu sarkar hian tun ai hian sarkar mo hian la sela ti hi kei he house om taka hian arem chang boka kan soi ani tin doctor ke bei chu an i ahim lo thei lai te chi sang te po aron soya nakina helai no chi then khathi athol nang kan ron mang le anga tin pusi ngun lian chunga house a hian hanin hial te wi ka chak thina i tong kam man hi a fel le fak thi sia hanin hial hi a har ang reng khop maya nei tu thin lungpu ron ti te po hi kei nuk a ulin ka hria nei tu thin lungpu tak taka helai chunga mi te chau po ni lo ram mi pui te hian kei ti lova huap zoril ru hi kan put lo chuan he ram revenue administration hi i kan siam that tak hi karing lo tin mi mal taka i pending case sapo kha kan lo en chiang anga thukal lam holam kan ron silang che tin tuna tang chuan revenue file muang lutuk kan ti te hi enga tinge buan chan thatin report pek to tur file pending engzang nei enga tinge pending ani dispute po di mang silo nga tinge pending ani ti hi revenue department hian kan monitor to kan tang khop mai ti te po he house zom taka hian i kan soidu ani ti chuan kan house leader khan FCAA chungchang te po asoya he thil hi adoption of central law ania central act kan lo adopt modify hi central min phal sakani chuwang chot pu speaker he house om taka po hian FCAA kan ti te right to fair compensation act kan ti te po hi adanina atum a philosophy khoi boi si lo khan kan state ta na himzokin he house hian a amen the ni ti lai te po threta ila a tho me Who speaker BNSS 2023
dan man thei ani kan tia khati chung khan min ram kharon encroach lui ta tlat se ti hi section 5 6 8 9 10 hian public land encroach te khem theina dan aron siam hai chu khau takin i kan take up thei tura kan ngaya tin section 10 nuai proviso akhan engpo ni se public land amo government land amo min infrastructure lo dina sarkar dan ang taka engani khem ngaya mo evacuate ngai po lo ni ta se uluk takin DC le khang assistant commissioner te khan an enfi anga kha building amo infrastructure lo om to kha wantlang ta na atangkai ni chuan in biak remna angin sarkar poisa pon khulle the ni anga wantlang tangkai ya man the ni yang ti kha helai danina aron soitum chu ani tin poisa choi khang kan ti po kha sarkar revenue wa lut vek turani tin pu speaker environment forest and climate change hi kan sia tangin riverine reserve forest te forest reserve te le adang reng hi government land ani ha forest minister nen po kan chol hun chung kang kan lo in bia a heta alang chiang tareng achu revenue administration kan lo nu fual rei lu tuka central india ka forest dan le riverine reserve kan ti te forest area le khang chi sang reserve fa khan alo har thar man na samai sia ke ni a tribal land lam te khan khatiang dan le dun kha kan lo nei chak khar sia tuna hian chep tariu to tariu te pon kanin sia ina langa hengi chu kan soi tong khan central law adoption le amendment mang te po khan kan la in ching so ching fel so zel tu rangai tai la grievances decision chungchang a khachuan DC le assistant commissioner revenue te khang a khan tluk lu mai tur ani tin kong reserve fa po hian kong khan reserve area aneya kha tak mai kha hoi sar tak takin kong kha kan ne kani chuwang chuan khoi venga mo khoi khu a mo chumi te chuan hei wantlang kong an ne ka an tianga DC assistant commissioner an ron report anga dan chuan a kong a zo mai ang ti la ya kha ka soi thiam dan ni mai sela tin penal rent chu dan tura kha chuan DC le assistant commissioner ten amun ma speaker khongain kan dan siam kan du luk deu bok sia to na kan minister min han chan dan kha adik theime tu te na ko an ne ka DC a then om ten hek te kan khe via wania mi hian chu wang chuan in thanem ngai thuwa mi public land te kan siama mumal ta kan da hian kong pui kan nei ho te hi mumal de ba te fela ai ria chin nen hian ta khan encroach kha chiang don ani khatiang deuh khan in tlemin mi ina anwa complain chau nga hi chu adik don mi o kan ti deu pu speaker alom khop mai ka soinon le du chu revenue administration kan ti hian revenue directorate le atong kam hluizok SO kan ti ho district apo SO tin tun haya phei chuan SO po la nei manglo sai tual khozol na thial ti te kanan hong thar chok mai khania akut ke tur kan nei chhelu tuka amor tu na chuan DC zong hi kan revolutionize kan ti dong ni kan revenue ni tir vek to ni DC tha kan ti chak chho me ka kha khatiang kan ingeni structural reform mang khan heng hi chu i kan ron address chho thei turangai la tin pu speaker kan in mai za han ti kha adik rol in mai za na te po hi sual chi khat chu ni ve de to lo mo o ti hi ka ngai dan deuh ania kan in mai za kan ti hian kan ari loin ka in rel ton le tho sia poison deuh mai hian kan khotlang kan rama thil dik lo hi chu event te hek su ti te kan la sual na sal tuka thil dik lo soi choka hek kha ani lem lova heta po hian mi pui hoi sen hi kan ma mo ve khopin ka khria pu speaker he hau zom takin ngai tu na phim tak manga voina bill the Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill 2026 soi ho na thatak kan nei hi kaloma he bill hi housing min pass pui turin karon dile kalome Hello,
kan leader of opposition ina angai mo khakan supplement le kanga appellate authority omlo car revenue officer te thu to alpha le omega de ngot mai tur anga langte ten civil court apo chen the ani lo ngot mai lai turan sei te kha Jerusalem in ron take care tura ngai la nakina draconian law chal chuak em lo tura ngai la ria thiamren spirit thadeu nen dan thadeu kan nei tura be sei te la ole kan minister zom takin the Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill 2026 chu house pass turin aron di la tuna kan bukang remti trole remti lo tiula ole lawme the Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill 2026 chu he house here lungrol takin apasta ani to speaker kalome ole voina tan kan business kan zauta naktu khi state day ani wangin kan cholanga kale February ni somni le pathum somni paruk tho chan ni chomhadar somne